Singapore si igihugu ahubwo ni ikirango cy'ishusho y'umujyi w'igitangaza wubatswe mu bwenge buhangano bw'abantu. Uyu mujyi ni ikirango cy'ubuhanga n'ubushishozi, aho inyubako z'imiturirwa miremire zikurura ba mukerarugendo imihanda yose, nayo imihanda isukuye n'isano simusiga isobanura ubudasa bwa Singapore. Naho abasangirangendo babo batese ni ibiki mwasizwe bituma mudusiga mu iterambere bigezaho. Nabo bate gusiga si ugusigana ahubwo ni ugusiga usagambira amahoro, iterambere n'ituze ku baturage bose. Babasangirangendo batisubiramo ibyo uvuze ntago tubyumvise. Singapore iti nsubiremo kangahe se? Mu by'ukuri ntaho urwango n'ishyari byahereye ku bihugu by'ibituranyi na Singapore. Ikindi wamenya kuri Singapore ni uko ifite abaturage bafite ikinyabupfura, ubwenge, ubwitange no gukunda umurimo, aribyo bituma Singapore ibonwa mu ishusho ya paradizo yo mu isi. Singapore ni nto cyane, aho ifite ubuso bwa kilometero kare 730, ikaba ifite abaturage bangana na miliyoni 5,870,750. Tumwe mu dushya turanga ndetse twanaranze Singapore, icya mbere ni uko nta muntu wemerewe kurya shikarete mu ruhame keretse uwabiherewe uburenganzira, akaba afite urupapuro rubimwemerera. Ikindi wemera ko kubera ubuto bwa Singapore yigeze kumara imyaka irenga 100 itaragaragara ku ikarita y'isi. Ese byagenze gute kugira ngo igihugu gito nk'iki gifite abaturage bake nk'aba gere ku rwego rwo kuruta ibihugu byinshi bifite ubwiza ku ruhando mpuzamahanga? Ese ni iki gituma Singapore iba umujyi utandukanye n'indi yose ku isi? Mu gihe gito tugiye kubana, tugiye gutembera muri iki gihugu cy'udushya, turebe uko giteye n'impamvu gifatwa nk'ahantu hambere habereye kubaho. Muri make hari ubuzima, ibyo kurya, amafaranga ndetse n'imiturirwa ikurura ba mukerarugendo imihanda yose, bigatuma ikiguzi cyo kubaho cyoroha. Naho icyuka cyo gihumanya ntiwakihumva kuko ibyacyo bamaze kugikemura, bakikiza ibiti, amashyamba ndetse n'ubusitani ku mazu ari aho hose. Hari n'abavuga ko gutembera mu budasa bwa Singapore ari ukugaburira amaso inda ikaburara. Gusa babashije kugerayo ntawugitashye kuko yaba ibyo kurya, umutekano n'ituze byose bibayo. Ikaze mu nkingi y'isi y'ubwubatsi, ubuyobozi, inyubako, isuku n'ikoranabuhanga bya Singapore. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye. Yumva ni JD. Ikaze mwese mu kiganiro cya none kigiye gutembera Singapore ku bintu 5 by'udushya n'imikorere yihariye ituma Singapore iba igihugu kidasanzwe ku isi hose. Dutangire gutya. Singapore ifite abayobozi b'inararibonye bafite icyerekezo kirekire, aho bashyizeho amategeko akomeye cyane arwanya ruswa, ubusambo ndetse n'uburangare mu kazi. Ibi byatumye abashoramari bayizera kuko ubucuruzi bukorwa mu mucyo kandi mu mutekano. Singapore ni umwe mu mujyi ufite isuku nyinshi ku isi muri rusange. Nta muntu wemerewe kujugunya imyanda aho abonye hose, dore ko hari nk'amategeko akomeye ahana abantu bagira imyitwarire idakwiye, nko gucira ku muhanda, kujugunya ibipapuro aho babonye hose ndetse no gutema ibiti uko bishakiye. Singapore yabaye igicumbi cy'ubucuruzi mpuzamahanga bitewe n'uko iherereye ahantu heza mu karere ka Aziya y'Amajyepfo y'Iburasirazuba. Ifite icyambu gikomeye cyane, aricyo cya kabiri ku isi mu bikomeye. Ni igihugu kirangwamo ikoranabuhanga, amabanki, ubwikorezi n'ubucuruzi bwateye imbere cyane. Singapore yashyize imbaraga nyinshi mu burezi, cyane cyane muri siyansi, tekinoloji, engineering ndetse n'imibare, ndetse abanafashe iya mbere mu gutoza indangagaciro abana no kubigisha imyitwarire myiza. Abanyeshuri babaza kwisunga mu marushanwa y'ubumenyi mpuzamahanga nka PISA test. Singapore ifite umujyi wubatswe neza kandi w'igitangaza, ahari inyubako z'ikirenga nka skyscrapers. Aha kandi hari n'ibikorwa remezo byiza nk'imihanda ya gari ya moshi, urugero ni nka MRT. Hari kandi pariki, hoteli z'inyenyeri 5. Aha kandi ibice by'umujyi bigizwe n'ibidukikije byinshi n'amashyamba mato, aho umujyi wubatswe ku buryo hoza isura y'ikirere, ikoranabuhanga n'ubusitani. Singapore yamenyekanye mu gukoresha ikoranabuhanga n'ubwenge bukorana, artificial intelligence. Singapore ni smart city, aho ifite CCTV cameras hose mu gihugu mu buryo bwo gukurikirana ibyabaye mu buryo bworoshye. Ikoresha AI, artificial intelligence, mu mitangire ya serivisi. Serivisi za leta nyinshi zikorerwa online. Nubwo ari igihugu gito cyane, bubatse inzu ndende kugira ngo ubutaka bwabo bukoreshwe neza, aho bafite gahunda zo gutunganya amazi y'imvura, kongera gukoresha amazi yakoreshejwe ndetse no gutunganya amashyamba hagati mu mujyi wa Singapore. Muri make Singapore yateye imbere kubera imiyoborere myiza, isuku, iterambere ry'ubukungu n'uburezi. Ikindi umujyi wubatswe neza kandi ugezweho. Muri make gutaka no gutakagiza Singapore
ntabwo ari inzozi cyangwa kwamamaza, ahubwo ni ukubazimanira ibyiza byiza Afurika. Nawe nubona akanya utuje uzitemberere Singapore. Tugire ku bintu bitanu by'udushya n'imikorere yihariye ituma Singapore iba igihugu kidasanzwe. Ikintu cya mbere cy'udushya n'imikorere yihariye ituma Singapore iba igihugu kidasanzwe ni amashyamba n'ibidukikije biri hagati mu nyubako z'ikirenga cya Singapore. Singapore ni umujyi muri pariki, aho kuba pariki iri mu mujyi. Inyubako nyinshi zifite ibiti hejuru y'inyubako, green rooftops, cyangwa ku mpande z'inzu. Hari inyubako nka Marina One ifite pariki nini hagati y'inzu ndende. Park Royal Hotel on Pickering, iyi nayo ni inzu ya hoteli imeze nk'ishyamba rinini hejuru y'umuhanda. Hari ikindi cyitwa umujyi muri pariki, City Garden. Ni imvugo yihariye igaragaza ukuntu ibidukikije, ibimera n'ubusitani byashyizwe mu mutima w'imyubakire y'uyu mujyi, aho kugira ngo babe barubatse umujyi hanyuma bazashaka ko bazashyira pariki. Reka ngusobanure neza icyo bivuze n'ukuntu Singapore yabigezeho. Ubundi ahandi henshi ku isi pariki cyangwa ibimera biba biri ahantu abantu bajya kuruhukira bavuye mu mujyi n'ubundi, ariko muri Singapore umujyi nyirizina ni pariki ubwayo. Bivuze ko aho ugeze hose ubona ibiti, ibimera, ubusitani n'indabyo, ndetse inyubako zabo ziba ziriho ibyatsi n'amashyamba hejuru yazo. Aho hoteli, ibiro n'inzu z'ubucuruzi muri Singapore ziba ziriho ibyatsi hejuru, bitaba ibyo ibyatsi bikaba ku nkuta z'inzu, ndetse n'ibibanza hagati yabyo haba huzuyemo ibiti n'amashyamba. Urugero nari narubahaye ni pariki ya Royal Hotel on Pickering, igaragara nk'inzu yuzuye ubusitani, iri mu mujyi rwagati, ariko imeze nk'ishyamba rimeze neza. Mu 1967 leta ya Singapore yashyizeho gahunda yiswe Garden City Program, nyuma kuvugururwa yitwa City Garden. Iyi gahunda isaba buri mushinga w'ubwubatsi kugera igice cyawo cyahariwe ibidukikije. Hari n'itegeko rishyiraho igipimo cy'ibyatsi bigomba kujya kuri buri nyubako. Aha kandi hari n'ahantu bita Garden by the Bay, hagaragaza uko umujyi na parike bibana. Garden by the Bay ni igice kinini cyubatswe mu busitani bw'ikoranabuhanga, harimo ibiti binini by'amashanyarazi bita super trees, inzu z'ibimera zifunze, cloud forest, flower dome. Garden by the Bay hari ibiti by'ikoranabuhanga byaka nijoro. Ibiti binini byubatswe mu byuma n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite uburebure bugera kuri metero 50, bifata ingufu z'imirasire y'izuba, solar energy, kandi byifashishwa mu gutunganya umwuka. Ahantu nk'aho ni muri centre ya Singapore, si kure y'umujyi, ahubwo niyo nkingi y'umujyi wa Singapore. Ku mwanya wa kabiri mu dushya n'imikorere yihariye ituma Singapore iba igihugu kidasanzwe turahasanga Marina Bay Sands. Iyi ni hoteli y'agatangaza dusanga muri Singapore. Ni imwe mu mahoteli akomeye kandi afatwa nk'igitangaza cy'ubwubatsi ku isi. Ifite pisine ndende hejuru y'inyubako z'amagorofa 57, ikaba ireba hejuru y'umujyi. Uretse kuba ari hoteli, irimo casino, inzu ndangamurage, resitora, naho barebera ibitaramo bigiye bitandukanye. Iyi hoteli igizwe n'imiturirwa itatu ihujwe n'ikirahure hejuru kinini cyitwa Spy Park. Iyi Spy Park imeze nk'ubwato bunini bwarambitswe hejuru y'iyo miturirwa itatu. Ibi bikaba ibintu utasanga ahandi ku isi ku nyubako. Marina Bay Sands ifite pisine ndende ifite metero 150, yubatswe hejuru y'iyo miturirwa ku igorofa rya 57. Ikaba ariyo pisine ya mbere iri hejuru cyane ku isi kurusha izindi. Iyo uhagaze aho hejuru ku igorofa rya nyuma ubona umujyi wa Singapore wose. Ni nko kuruhukira mu bicu. Iyi hoteli ifite casino nini cyane irimo imikino y'amahirwe myinshi, kandi rimwe mu zikurura ba mukerarugendo benshi bifuza amahirwe n'imyidagaduro y'ikirenga. Marina Bay Sands irimo naho berekanira opera, concert n'imikino yo ku rwego rwo hejuru. Harimo n'inzu ndangamurage y'ubugeni, amaduka ahenze cyane, amaresitora y'abashefu b'ibyamamare n'ahantu ho kwidagadurira. Harimo nka club ziri hejuru y'inyubako. Mu yandi magambo, Marina Bay Sands si hoteli gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Singapore ari umujyi wa Afurika ufite iterambere ridasanzwe n'umuco w'ubukerarugendo ugezweho. Mwanya wa gatatu turasanga ni weather. Aya ni amazi meza yo kunywa atunganyirizwa muri Singapore, avuye mu mazi yanduye ariko agakorerwa isuku n'isukura ku rwego rwo hejuru, ku buryo aba ari meza kurusha n'amazi asanzwe yo mu masoko. Ni weather ni kimwe mu bisubizo Singapore yashyizeho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'amazi make muri Singapore. Singapore ikusanya amazi yakoze nk'ayo abantu bakoreshaga mu bwiherero, isuku, guteka no mu nganda n'ahandi hagiye hatandukanye. Ayo mazi yoherezwa mu bigo bitunganya amazi. Ayo mazi abanza gukurwamo imyanda minini nk'ibishingwe, imyanda y'amagufwa, ibimera n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma asukurwa hakoresheje imiti n'imashini zisukura.
kugira ngo akuremo udukoko n'imyanda yo ku rwego rusanzwe. Hano niho hatangira ikoranabuhanga ridasanzwe ryihariye rya New Weather. Aho ikintu cya mbere gikorwa ni icyitwa microfiltration cyangwa se ultrafiltration. Uku ni ukuntu bayungurura amazi acishwa mu mifuniko ufite utwenge duto tukabasha gukuramo udukoko n'utundi tunini nka za bagiteri n'amasazi. Ibyo bivuyeho hakorwa icyitwa reserve osmosis. Aha ni ukuvuga amazi acishwa muri membrane. Aha noneho hakorwamo za virusi, umunyu, imiti, amavuta n'imyanda yo mu nganda, impumuro mbi n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho ikintu cya nyuma gikorwa kugira ngo amazi abe meza nyirizina ni icyitwa ultraviolet. Aho amazi ahabwa imirasire ya ultraviolet kugira ngo harimburwe burundu za mikorobe zose zari zisigaye. Twigire ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga gari ya moshi MRT yihuta, isukuye kandi yizewe neza. MRT bivuze Mass Rapid Transit. Ni imwe muri gari ya moshi zisukuye, zizewe kandi zikoreshwa cyane ku isi. Ibyayo ni bucece, ifite akazi gakomeye ku mutekano no kubudasa. Igihe cyose umuntu aragenda ahantu hose kandi igihe ashakiye atiriwe atwara imodoka ye. Ni igice kinini cy'ubuzima muri Singapore ku baturage baho. Dore ibisobanuro byimbitse kuri MRT. MRT ikoresha ikoranabuhanga rihanitse, aho menshi mu matelefone akoresha automatique, nta mushoferi igira, igendera ku muvuduko wo hejuru hagati ya kilometero 80 na 90 ku isaha, kandi igira kuri buri gace k'umujyi ku buryo utagombera gutunga imodoka yawe. Amasitasiyo n'amato ya MRT abungabungwa buri munsi, hari abakozi b'isuku bahoraho, kandi abantu babujijwe kurya no guta imyanda imbere muri gari ya moshi. Hari n'utubari twa no eating or drinking zones ku mpamvu z'isuku. Kurinda umutekano hari CCTV cameras ku rwego ruhanitse hose muri gari ya moshi no ku masitasiyo y'inzira. Hari abashinzwe umutekano bagenzura buri munsi akantu ku kandi ibikoresho byose birimo nka emergency alarms ndetse na fire extinguisher. MRT irangwa no kugera ku minota cyangwa amasegonda yagenwe. Amatelefone agendera kuri gahunda y'amasaha yanditswe neza, kandi igihe habaye ikibazo nk'akabazo k'ikoranabuhanga abagenzi babimenyeshwa vuba. MRT ni igice cy'ingengo y'umujyi wa Singapore kugira ngo ubake nk'umujyi udashingiye ku modoka. Ibi bigafasha mu kugabanya umubyigano w'imodoka, kugabanya impanuka, ihumanya ry'ikirere, umwuka wanduye ndetse n'imyuka ihumanya ikiremwa muntu. Muri iyi gari ya moshi ushobora kwishyura ukoresheje ikarita yitwa EasyLink cyangwa NetEase Flash Pay. Aha kandi wanishyura ukoresheje telefoni yawe. Kwinjira no gusohoka no gukuraho gusa ari byo bita tap in na tap out. Singapore ifite imirongo myinshi ya MRT nka East West Line, North South Line, Circle Line, Downtown Line, Thomson East Coast Line. Iyi mirongo ihuza ibice byose by'umujyi kuva ku kibuga cy'indege kugeza ku mihanda y'ubucuruzi n'amashuri. MRT ya Singapore ni uburyo bw'itwara ry'abantu bugezweho, bwizewe, bwihuse kandi busukuye cyane. Ubu bufasha Singapore kuguma ku rwego rwo hejuru nk'umujyi w'agatangaza wa Afurika. Ndabashimiye njye mubana umunsi ku wundi ubategurira ibiganiro nk'ibi. Ni JD mbifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka. Kiruta byose Imana igakomeza kubishimira. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye. Ciao dusubire muri video zindi. Nagusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, utazajya ucikwa n'ibyiza n'ibyegeranyo byiza tubagezaho nk'ibi ngibi.